First of all, we would like to say good morning, welcome, and extend our greeting to everyone. We respectfully acknowledge the Board of Trustees, Supervisory Board and Management of Palembang Baptist Education Foundation, the principal of Baptist Kindergarten, Elementary School, and Junior High School, members of committee, teachers and staff, parents and guardians, and our beloved grade 6 students, the class of 2026 of Baptist Elementary School, Palembang. Yang kami hormati, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Perguruan Baptis Palembang, Kepala Sekolah PGTK, SD, dan SMP, Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, orang tua wali murid, serta anak-anak yang kami banggakan, peserta didik kelas 6, Angkatan 2026 SD Baptis Palembang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada kebaktian syukur dan purnawiyata Angkatan 2026 SD Baptis Palembang. We give thanks and praise to the Almighty God for His love and faithful guidance, which have allowed us to grade here today in good health and great joy for the Thanksgiving service and graduation ceremony of the class of 2006 of Baptist Elementary School, Palembang. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini, mari kita sambut para peserta didik kelas 6 Angkatan 2026. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Let us now sing the national anthem Indonesia Raya. May all guests please stand. Hadirin dipersilahkan duduk. Let's go. 1, 2, hey!